Bakunzi ba Josata TV turabasuza twizere ko mumeze neza cyane. Tumaze iminsi tugenda tubona amakuru menshi yatandukanye ariko uku kwezi kwa kane kwabayemo ibintu byinshi byiza cyane ku Rwanda, ari nabyo tugiye kwibandaho muri no ncamake yacu. Turaza kuvuga ko ku ngabo za SADC cyangwa se zari ziri mu butumwa bwa Sami DRC zatangiye kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigaca mu Rwanda. Ibyo turaza kubiganiraho tubirambure, hanyuma kandi turaza kuvuga ku buryo Kongo yaciye bugufi ya magambo yabo akaba makeya, aho ibyo bagendaga bashinja u Rwanda byinshi bigiye bitandukanye ubu ngubu, ahubwo hagiye gusinywa amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo, akaba ari amasezerano y'amahoro ndetse najyanye n'ubukungu. Hanyuma kandi turaza kuvuga ku ikipe ya Atletico Madrid yo muri Espagne yasinyenye amasezerano n'u Rwanda, akaba ari amasezerano ya Visit Rwanda. Hanyuma kandi turaza kuvuga ku bamotari bagabanyirijwe amande bacibwaga. Ibi nabyo turaza kugenda tubirambura. Amakuru yo ni menshi, ariko turaza no kuvuga ko abarimo Kabila ndetse na Katumbi batangaje ko babona u Rwanda ndetse na Kongo bikwiye gufatanya mu by'umutekano. Ibi nabyo turaza kugenda tubirambura muri no nkuru. Hanyuma Doha muri Qatar, u Rwanda na Kongo nabwo byemeye gukemura amakimbirane nta gukererwa. Ibi nabyo turaza kugenda tubirambura. Hanyuma kandi turaza no kuvuga kuri no nkuru y'amasezerano y'amahoro y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se azasinyirwa imbere ya Trump muri Kamena uyu mwaka. Si ibyo gusa, kandi turaza no kuganira kuri SADC yamaze kwemeza ko ingabo zayo ziri kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka turambure rero amakuru yacu. Wowe utarakora subscribe yikore kugira ngo ukomeze gukurikirana aya makuru yacu, ndetse n'ibindi biganiro byacu biri imbere bizajya bikomeza kugenda bikugereraho ku gihe. Nkuko rero nari mbikomojeho mu ngingo zacu z'ingenzi, nari maze kukubwira ko SADC yamaze kwemeza ko ingabo zayo ziri muri Kongo cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko zatangiye gutaha ndetse zinyuze mu Rwanda. Hanyuma umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC wemeje ko ingabo zawo zari zimaze umwaka n'igice mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri gutaha zinyuze mu Rwanda. Tariki 29 Amata hatashye icyiciro cya mbere cy'abasirikari bake ba SADC ndetse n'ibikoresho bifashishaga mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, birimo intwaro n'ubwato. Uyu muryango watangaje ko ingabo zabo ziri gutaha zikoresheje umuhanda zinyuze mu Rwanda zigakomereza mu bihugu zaturutsemo. Izi ngabo ziri kuva mu bigo byazo mu mujyi wa Goma zigakomereza ku mupaka munini wa Kongo ndetse n'u Rwanda la Corniche. Nyuma yaho zigatangira urugendo rurerure mu muhanda wa Rubavu Kigali Rusumo mbere yo kwinjira muri Tanzania. Ni igikorwa cyabaye gitinze kuko habanje kuba ubwumvikane buke hagati ya SADC n'ihuriro rya AFC M23 rigenzura umujyi wa Goma izi ngabo zibamo, kuko zo zashakaga gukoresha inzira yo mu kirere zitaha, ariko M23 iratsemba irabangira. Hanyuma kandi SADC yatangaje ko igikorwa cyo gucyura aba basirikare cyubahiriza umwanzuro wafashwe n'abakuru b'ibihugu by'uyu muryango tariki 13 Werurwe mu guhagarika ubutumwa bwabo. Yasobanuye ko kandi iki gikorwa gishingiye ku masezerano abayihagarariye mu rwego rwa gisirikare bagiranye na AFC M23 ubwo bahuriraga i Goma tariki 28 Werurwe. SADC yatangaje ko izakomeza gushyigikira gahunda ya diplomasi na politike igamije gufasha uburasirazuba bwa Kongo kubona amahoro n'umutekano birambye. Ubutumwa bwa SADC mu burasirazuba bwa Kongo bwatangiye mu Kuboza 2023. Ingabo za Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi nizo zabwitabiriye. Hanyuma kandi reka duhite tunakomerezaho ku masezerano y'amahoro y'u Rwanda ndetse na Kongo azasinyirwa imbere ya Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Kamena uyu mwaka. Hamaze iminsi havugwa amakuru menshi cyane ndetse hagagenda hagaragara n'amashusho menshi cyane, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo bahuriye muri Amerika, aho baganiriye na mugenzi wabo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagirana ibiganiro. Ibi biganiro nibyo byaje gukomerezaho n'ibi biganiro byatanze gahunda y'uko hagiye kuha amasezerano y'amahoro y'u Rwanda ndetse na Kongo azashyingirwa imbere ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump.
U Rwanda na Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeranyije ko amasezerano y'amahoro azasinywa muri Kamena, umuhango uzabera muri White House imbere ya Perezida wa Repubulika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, aho byiteze ko azashyirwaho umukono na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi we wa Kongo Felix Tshisekedi. Kuri uwo munsi hazasinywa ayo masezerano y'amahoro, byitezwe ko hazahita hanasinywa n'andi ajyanye n'ubukungu hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byombi, aho nta gihindutse hitezwe ishoramari rinini rya Amerika muri ibi bihugu byombi. Amerika ivuga ko aya masezerano azungukira buri ruhande kandi atanga igisubizo kirambye cy'ibibazo bimaze imyaka myinshi bibangamiye aka karere. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabwiye igihe ko yabwiye igihe dukesha inkuru ko kuri uyu wa gatanu tariki ya 2 Gicurasi ariyo tariki yemejwe yo kuba buri ruhande rwatanze imbanzirizamushinga y'aya masezerano. Yavuze muri aya magambo agira ati yego nibyo twabyumvikanyeho, amasezerano yibanze kuri uyu wa gatanu gusinya muri Kamena muri White House. Ku mugoroba wo kuwa kane, umujyanama mukuru wa Trump muri Afurika Masad Barros yari yatangaje ko ibihugu byombi byamaze gukora akazi gakomeye ku bijyanye n'imbanzirizamushinga y'amasezerano ko nta kabuza biza gutanga impapuro za nyuma kuri uyu wa gatanu. Yavuze ibi nyuma y'ibiganiro byahuje Amerika, u Rwanda ndetse na Kongo na Qatar i Doha. Ku ruhande rw'u Rwanda byari byitabiriwe n'umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi NCS Brigadier General Jean Paul Nyirubutama na Brigadier General Patrick Karuretwa. Nyuma yaho izi mbanzirizamushinga zitanzwe, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yemereye ko azongera guhura n'aba baminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba Kongo bakemereza hamwe imbanzirizamushinga ihuriweho y'amasezerano. Ibyo nibirangira hazakurikiraho gahunda yo gutegura ishyirwa mu hazakurikiraho gahunda yo gutegura isinywa rya nyuma ry'aya masezerano. Byitezwe ko Trump azakira muri White House Perezida w'u Rwanda n'uwa Kongo, amasezerano agashyirwaho umukono. Ni igikorwa kizaba mu mezi 2 uhereye none, ndetse mu byitezwe harimo ko hazatumirwa n'abandi bakuru b'ibihugu bagize uruhare mu rugendo rwaganishije ku gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Mbere y'uko amasezerano asinywa rero, Amerika isobanura ko impande zombi hari ibyo zigomba kubanza kumvikanaho, birimo ko Kongo igomba gukemura burundu ibibazo by'umutekano birimo n'ikibazo cya FDLR. Kongo rero kandi igomba kuzabanza kurangiza amavugurura y'imbere mu gihugu ajyanye n'imiyoborere n'uburyo bwo gusaranganya inyungu ku turere. Ibihugu byombi bigomba kandi kuzemera ko buri kimwe hari amasezerano kigomba kugirana na Amerika ajyanye n'ubukungu. Ku wa gatatu w'iki cyumweru hashyizweho komite igamije kugenzura uburyo izi ngingo zigomba kubahirizwa, irimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Ubufaransa, Togo ihagarariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ikindi cyakozwe nuko ibiganiro byabaga binyuze muri gahunda ya SADC byakuweho, ahubwo bihurizwa mu mutaka wa Afurika yunze ubumwe, bivuze ko bikorwa birangajwe imbere na Togo. Hanyuma kandi reka tuze kuvuga kuri no nkuru, iyi nkuru nayo reka tuze kuyirambura, ivuga ko abarimo Kabila ndetse na Katumbi babona ko Kongo n'u Rwanda bikwiye gufatanya mu by'umutekano. Aba babiri rero ni abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Babona ko iki gihugu n'u Rwanda bikwiye kwifatanya mu gukemura ibibangamiye umutekano ku mipaka yabyo. Aba banyapolitike ni Joseph Kabila hamwe na Martin Fayulu, utibagiwe na Moise Katumbi ndetse na Denis Sesanga, batanze ubu butumwa mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar ikomeje gufasha ibi bihugu gukemura amakimbirane bifitanye. Bavuze ko kwemera impungenge z'u Rwanda na Kongo kubibangamiye umutekano wabyo ku mipaka byafasha no kubishakisha ndetse byafasha mu kubishakisha ndetse no kubirwanya.
Hanyuma Kabila na bagenzi be bagize bati duhamya ko kwemera impungenge z'umutekano uri hagati z'umutekano mukeya cyangwa se z'umutekano wa Kongo n'u Rwanda ku mupaka byatuma habaho ubufatanye bw'inzego z'umutekano mu gutahura ndetse no kurwanya ikibazo kibangamiye impande zombi. Bagaragaje kandi ko buri gihugu gikwiye kwirinda kwifashisha imitwe yitwaje intwaro gihungabanya umutekano w'ikindi gihugu kigenzi cyacyo kuko bishobora kubangamira amahoro y'akarere kose. U Rwanda rushinja ingabo za Kongo gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDL rumaze imyaka myinshi ufite umugambi wo guhungabanyiriza umutekano w'u Rwanda zikawuha ubufasha burimo intwaro n'imyitozo ya gisirikare. U Rwanda rero rwasobanuye ko kuva muri 2018 FDL yarugabyeho ibitero birenga 20 biba ngombwa ko rushyiraho ingamba z'ubwirinzi ku mupaka mu rwego rwo kurinda umutekano w'abanyarwanda n'imitungo yabo. Nubwo ingabo za Kongo zikorana na FDL nazo zemeza ko uyu mutwe wagize uruhare rukomeye mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'abanyekongo kuva washingwa. Umuvugizi w'ingabo za Kongo General Major Sylvain Ekenge muri Mata 2024 yagize ati mu barenga miliyoni 10 bishwe mu myaka ishize FDL ifite ijanisha rinini mu guteza impfu hariya. Kongo nayo ishinja u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 ugenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Gusa u Rwanda rwabihakanye kenshi rukagaragaza ko ibi birego bigamije kuyobya uburari. Sibyo gusa tukivuga n'ubundi ku kibazo kiri hagati y'u Rwanda na Kongo, aho Kongo ikomeje kugenda ishyigikira umutwe w'iterabwoba wa FDL, ariko u Rwanda rugasaba ko uyu mutwe ukwiriye guhashwa. Hari ibiganiro n'ubundi byabereye i Doha aho u Rwanda na Kongo byemeye gukemura amakimbirane nta gukererwa. Ni mu biganiro byabereye i Doha muri Qatar kuri wa 30 Mata 2025 aho u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byemeye gukemura amakimbirane bifitanye nta gukererwa. U Rwanda rwahagarariwe n'umuyobozi ushinzwe ubufatanye mu bya gisirikare Brigadier General Patrick Karurerwa n'umunyamabanga mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza Brigadier General Jean Paul Nyirubutama. Ngira ngo ibi ngibi twabana n'abantu nk'abikubwiraho aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitabiriye ibi biganiro zihagarariwe n'umujyanama wazo ushinzwe ubufatanye na Afurika Masad Barros. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yatangaje ko abitabiriye ibi biganiro bemeranyije ko impamvu muzi zateye amakimbirane mu karere zikwiye gukemuka binyuze mu biganiro kandi ko hakenewe igisubizo kidatinze. Aho yagize ati ababyitabiriye bemeranyije gukemura impamvu muzi z'ibibazo bikomeye n'ibibangamira amahoro arambye binyuze mu biganiro. Bashimangiye ko impande zombi zifite amakimbirane zigomba kuyakemura nta gukererwa. Bumvikanye ko mu gihe hakemurwa aya makimbirane imyanzuro yafashwe n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe n'umuryango w'abibumbye ikwiye gushingirwaho hubahirizwa ubwigenge n'ubusugire bw'u Rwanda ndetse na Kongo. Tariki 25 Mata Amerika yafashije u Rwanda na Kongo gusinya amasezerano ajyana amahame aganisha akarere k'ibiyaga bigari ku mahoro arambye, iteguza ko mu gihe cya vuba amahoro azaboneka. U Rwanda na Kongo byasabwe gutegura umushinga w'amasezerano y'amahoro bitarenze tariki ya 2 Gicurasi 2025 kugira ngo usuzumwe n'impande zombi. Ngira ngo ibi ngibi nanabikubwiyeho ko ari nayo mpamvu hagiye kubaho amasezerano agiye gusinywa bitarenze muri Kamena uyu mwaka. Hanyuma rero reka tuvuge no kuri iyi nkuru y'uko Muyaya yagaragaje impamvu Tshisekedi yavuye ku izima. Ngira ngo murabizi ko Tshisekedi we yagiye atangaza inshuro nyinshi ko adashobora kugirana ibiganiro na M23, ariko muri no minsi uko turi kugenda tubibona turi kubona ko mu by'ukuri noneho yemeye ko M23 atari umutwe witwaje intwaro cyangwa se atari umutwe ukwiye guhungabanya umutekano wa Kongo. Ikindi kandi yavugaga M23 agatayongeraho ko ufatanyije n'ingabo za Kongo, ariko ibi ngibi ntago kivuga muri statement zewe ari gukora muri no minsi. Reka turebe noneho icyo Muyaya yatangaje ubwo yavugaga ko yagaragaje impamvu Tshisekedi yavuye ku izima akemera ibiganiro hamwe na M23.
Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yagaragaje ko impinduka zagiye ziba ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu cyabo arizo zatumye Perezida Felix Tshisekedi ava ku izima akemera kuganira n'ihuriro AFC M23. Mbere y'uko abarwanyi ba AFC M23 bafata umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama 2025, Tshisekedi yari yavuze inshuro nyinshi ko adateze kuganira na M23. Icyo gihe yitaga iri huriro umutwe w'iterabwoba arishinja gukorera ibyaha byinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Ukwinangira rero kwa Tshisekedi niko kwatumye amasezerano y'amahoro yari gusinyirwa i Rwanda muri Angola tariki ya 15 Ukuboza 2025 adasinywa. Hanyuma ibiganiro byari bimaze imyaka irenga 2 bihuza u Rwanda na Kongo birahagarara. Muri Werurwe 2025 Angola yatangaje ko Kongo na AFC M23 bigiye gutangira ibiganiro bitaziguye kandi ko bizabera i Rwanda, ariko ntibyabaye biturutse ku bihano abayobozi b'iri huriro bari bafatiwe n'umuryango w'ubumwe Burayi Union Européenne. Nyuma yaho Angola inaniwe guhuza impande zombi, Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yahuje Perezida Paul Kagame na Tshisekedi tariki ya 18 Werurwe, bemeranya ko ibiganiro bya politike ari byo byakemura aya makimbirane. Abahagarariye Kongo ndetse na AFC M23 nabo batangiye guhurira muri Qatar, buri ruhande rugaragaza ibyifuzo byarwo. Tariki ya 23 Mata bagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano kugira ngo ibiganiro bikomeze bibe mu mwuka mwiza. Mu kiganiro na TV5 Monde, Muyaya yabajijwe impamvu Tshisekedi yavuye ku izima akemera ko Kongo iganira na AFC M23, asubiza ko amakimbirane yo mu burasirazuba bw'igihugu cyabo yanyuze mu byiciro byinshi bitewe n'uburyo yagiye ahinduka, biba ngombwa ko perezida wabo ahindura icyemezo. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo yakomozaga ku buryo ibiganiro bitandukanye byabayeho nyuma ya AFC M23 ifashe Goma, haba ku rwego rw'akarere, Afurika ndetse no hanze y'uyu mugabane. Byose bisaba ubutegetsi bw'igihugu cyabo kuganira n'iri huriro. Ati yabivuze muri ano magambo ati bisobanuye ko hari ibyemezo byafashwe tudashobora guhindura uyu munsi kubera ko aya makimbirane yanyuze mu byiciro byinshi. Uyu munsi ntitwakwibagirwa ko hari ingamba z'ubutabera zashyizweho zizatuma abantu baryozwa ibyo bakoze igihe nikigera, ariko tugomba kureba uburyo iki kibazo cyagiye gihinduka. Muyaya yagaragaje ko icyakozwe ukwinangira kwa Tshisekedi kwagize umumaro uko ngo kwatumye ibikorwa bya AFC ndetse n'iby'u Rwanda bigaragara mu buryo buhagije, bituma rufatirwa ibihano. Mu gihe ibiganiro biyobowe na Qatar byari bitangiye gutanga umusaruro, Amerika nayo yatangiye guhuza u Rwanda na Kongo tariki ya 25 bagirana amasezerano agenga amahame aganisha ku mahoro arambye mu karere. Amerika rero yinjiye mu buhuza bw'ibihugu nyuma yaho muri Gashyantare 2025 Tshisekedi ayisabye kwinjira mu bikorwa byo gucukura no gutunganya amabuye y'agaciro aba muri Kongo kugira ngo nayo izayifashe kugarura amahoro n'umutekano. Mu gihe hari abibaza niba Amerika idashaka inyungu zayo bwite muri Kongo, Muyaya yatangaje ko igihugu cyabo kitazemera ko inyungu gifite mu mutungo wacyo zikorwaho. Hanyuma kandi nk'uko nabikubwiye wejo bundi nibwo n'ubundi habayeho gusinywa kw'amasezerano hagati y'ikipe ya Atletico Madrid ndetse na leta y'u Rwanda. Akaba ari amasezerano ya Visit Rwanda izajya igaragara ku myenda y'ikipe y'imyitozo y'abagabo ya Atletico do Madrid, ndetse iki kirango cya Visit Rwanda kikazajya kigaragara ku myenda yo kwishyushya mbere y'umukino, ndetse kikazajya igaragara mu mugongo ku myenda y'abakinnyi bazasohokana binjiye mu kibuga, ndetse ikazajya yamamazwa muri Riyadh Air Metropolitano Stadium, stade ya Atletico Madrid. Nk'uko rero narabikubwiyeho kandi abamotari barishimye kubera ko habayeho kugabanyirizwa amande, aho amande bajyaga bacibwa ibihumbi, aho abamotari bagabanyirijwe cyane amande bajyaga bacibwa, ubu bakajya bacibwa amande y'ibihumbi 10 gusa mu makosa ya traffic.